ô le tu na hian dar khat le chan ve thau ve la lo ni a chuta chuan Minister of State Pubilal Chanzova ama karne nat mai kan tive kher tiang aron thenge khela mang aron chua don oh hela maron chua ke oh kan valom em kan na fak thok rim te pathian ina choi san me ka chu Pubilal Chanzova ama hometown na nge mai veng nu te nan lo kwa lom pui nan lo hla na veng pa te nan lo kwa oh Puliana te pusoi vela te ani hei oh pangparan pedona zonu hawin party an han potang oh dor pui ZPM zonu hawin party an la na ni oh suan ZPM block ayo in party an han le oh block ayo in party anu in aloken son sak zela ikelal ding lianin unit ayo in ma thangin alo hlan bok ani oh kan valom em kan valom pui tak em zoram mi pui tan abial mi pui tan kan ma khuwa eng zel ni in kan ria pathian awangin lalpan a choi sang zelanga heile chen a hruai to a tha tham ho lawang ti hi kan ringa chu tiang tur chon tong trai pui zel bokila oh ke pokal na tur kan nei manglo that pa havin lom pui na chibai an hna na nu ho ten an chibai zo seng lo ani bere oh kan minister thar ani hian Pubilal Chanzova hian revenue le supply changdona oh pathianin na thok zel nga kong a hruai zelang ti hi kan ring ani oh ba sai lawa thian pa sai lawa ti hanin thian om kho veng vek kan ni oh alom om hle mai u chana mere thei te ban phak oh sarkar ading do na tuna hian u chana Minister of State an ni hi kan lom em maya aril ruwa omte soi turin tuna ilo som lok te ang Pubilal Chanzova ole hey voin nia Minister of State ta na lak lu zinga ka tel ve a Mizoram tan kan thei patu bin kan thokanga pathian in heram hi amanga ya amhan ruatan min du ve ni te pon akhiata thei top kan chu do na ni tin Aizawl East 2 constituency a MLA ta na thantin kania East 2 mi pui zong ten hei hi kalom thu soina min lo ngai sak sela abik takin ka omna veng dor pui mi pui ne na hian lom thu ka soi duwa pian le muna po eng ma ro pui na nei lo dor pui khotlangin min lo tuam hloma pa ngai takin veng mi yang takin ti mayang kong eng kima min troi oma MLA kan din chung changa po dor pu ya mi thar te kan ni chungin en fan na nei mi loin min troi oma abik takin dor pui ko khan chunga voi ni hian pathian mingin lom thu ka soya he dor pui ve ni in le lo ka nei ve na hun ka lu kha na tur ani a kong en kiba nu le patsan changa min troi om ze turin dor pui khatlang mi pui zong zong te ka nge na ni Aizawl East 2 mi pui te po veng sang heta chite veng am veng south ching veng saron tui thiang dor pui te po avain in ai o tura in than kania
min thang về lâu tu te tan po MLA minister kan ya tu ma kalaga hian in thak hung lâu turin kang en cheu ni politics sa in be na te in mel mak na te hi kan ram ta na thalowa tu po hi kan ram tan mi trangkai ro lu tak kan ni ve kan ni mel ma ena in en lowin ram siam thatura kan trangkai na theu enila mi tu po in kan ram tan na rot na tha kan nei te kan he na in thak hung mi lawa min hril thin turin ka nge na ni voin ni ya Mizoram Assembly pakuana sarkar thang lak lu alo ni ta pathian ro pui bersela kan ram hilal pa min pe kani heram ahian pathian in choi moe duwa politics si pathian ta ni pathian in politician te man na du ni mire thei berpo thleng phak ngai dan soi ngam ve ngai lo te pona an ngai dan an soi theina sarkar din ani ngai theina zoram mi pui zong zong te indiram hun sang sang le indiram pona mi zo om te kan ram ta ni thok khowila van pathian ni aw rengang u kalome thu cha ro pui tak thu soi ro pui tak kan ngai kha kan ril ru po an he thlang in kan ring pathian in mala so manga pathian in mala som nge theina turin mi pui te po in tran la zelila kan ma mi mal ham that na tur lo zong te kha om lovin na an tho theina an hian ke an pen tak tak thei dan hian ho u tran la ila mizoram mina ma ason theinan